bi ovo trebalo da izgleda? Evo sam ovo tamo pupo gospodin čovjek. Ne, ja teo kerefeke u močvare. O, i ovo. Jup. Jup. Vetrovitog Vršca. Ajde sad tu malo da se provozamo po bregu. Gledat ćemo da ima manje vetra, pa da se uskladimo sa time. Sad izvinite ako bude probijalo, nemam zatvoren tip kacige, skonto sam da i do toga. Evo malo po bregu, malo više.
Znači ono što sam primetio jeste ova nožna bočnica koja je malo na ovom motoru suviše dole. Bukvalno kao što smo imali prilike da vidimo kod kolege Dragana Kovača, jednostavno avanture sa Kinezom, on je svoju zagrevao da bi podigao malo za 2 santima, što i meni dođe to da uradim, pošto, kao što rekao, suviše je nekako dole, samim tim doći će do zapinjenja ako budem imao prilike i to da osetim, što ne bih voleo, ali svi mi normalni, evo, što je lepo ovdje, a što je lepo ovdje, lepote. Sada prođem. I su još ovo. O majko moja, pa kad? Pa kad će? Aj sad nije dole blato. Kačem retrovizor. Nije dole sad blato, pa i nekako džene. I ovo. Jup. Jup.
mali ovaj uspon, brate. Svaka mu čast. Žutio slaj. Kupio ja još jednog. Oho, zanosi. Trebalo vek. Malo žuća. Gdje žuća ide?
odmah za Mesić, za Hajdučke stene, a mi ćemo za malo Središte. Da se bacimo malo. Opa. Podletim. Sam se pitao, što bi se desilo kad bi se desilo da naletiš na istok poput mene? Kakav bi to surprise susreta bio? Ne znam ko bi gde otišao. Nije isto. Lepo ovdje koči, mislim, ovo je teren koji njemu odgovara. Asfalt, brate, sad, nije zagrejan, lele. Preći. Nemo, opa. Asfalt, brate, easy. Ništa, gledali ste Gudurički vrh, tamo vam se ide za Isti, levo je za Malo Središte, a vamo desno za Mesić, tako to. Da li da idem na Gudurički vrh? Neće, ide desno da vidimo. Leti divlje prase ili jelenak, piće gulaša, vrate, ovdje odmah, znači.
Da. Kao što sam i osjetio, nepredvidiv teren i ovi kolotrazi ovog lišća, sunca.
grana u lišću. Ovdje dobro neko nije, odavno neko nije ovdje išao je. Jao. A ja moram da govorim, znaš. Opa. Baš ima dosta grana. Sad treća šuće tu upijale. Kad ovdje nisam bio, sigurno 10 godina. Dobro, nije baš 10 godina. Ajde vidimo da li možemo lijevo. Lijevo! Rekao neka divlja mačka. A ono... Ićemo ovdje, aha. Šta kažeš, situation? Situation, dok se ja smislim... Pojede me vuk. Ajde ovdje. Exhibitionen! Da malo. Da proverim nešto. Da se nije neka možda grana podvukla da mi pravi harikin. A što je nezgodno? Ovdje sad toliko grana ima, da možeš li da mu daš po gasu. Nikom ne trebaju drva sad, jel? Da će oni to da krenu da kupe. Ovo je nova tura napadalo. Napadalo drveće. Da sam ja sad uzeo jedno kolica, da sam ja sad uzeo jedno kolica, baš preko najvećeg debla. Valjda se sad raščistilo, brate. Kako šta to huče, brate, kod ono vetar. Da, sećam se ovdje biciklom, brate, kad sam išao pod urine do kolena. Mislim da imate taj klip na mom kanalu.
Amfibije se zovu. Amfibio. Podsjetite me ovdje više da ne idem, ej. Tačno ovdje niko nije prolazio od prošle godine. Pa kuda sad da preletim? Ima štitnik. Ali da ću ja to uspjeti, ja? Yup. Aj nazad. Ja. Čekaj da vidim da li ja mogu to da ga dignem. Diži se bre, mrcino. Ne, sad sam bi zakačio kočicom da sam krenuo. Ajde, znači imaš 100 kila. O ne, pogledaj. Kontrola, sve na svom mjestu. Sva sreća pa ima 100 kila. Da je onaj od 250 kila jedini način da jumpam. Jo, mene je sitan šećer. Jo. A dobro, nije mi sad ovo trebalo, jo. Čekaj, treće. Ne. Ma nije strmo, ama uopšte. Oho. Baš je strmo. Ima 15 stepeni, 20. Kakva bi to bila avantura da nema ovoga, ej, sva sreća u ovo brdo. Zvori bre ravnica čeče, em što se pretvori u kockicu leda, zimoća bre, otvorena. Bubrezi beli stradaju. Ovdje sam prokuo ovaj. Yeah. Da. Čekaj da mi upadne tamo. Ceo. Najebo se. Aj, upašći se. Si morao baš sturu. Žućo. Nemoj to.
sam ga zaokrenuo. Sva sreća u lakoću. Rođo! Šta je ovo, rođo? Malo kupanja, Nizak je, a ovdje je dubina, a ne da bi zalego, nego bi zalego. Ovdje je pesak, ali tamo, ako zaronim, pa ne da izađem nikad, ne bi ja sad tu avanturu je kasno. Da, i ovdje i dublje. Dublje je ovdje, potopio bi se. Češemo u elektroniku. Mislim, da se razumemo, da imam para za još jedan motor, radio bi ja njemu svašta. Malo smo tamo zaglavili. Ovdje je i plitko, to znam, sad.
Dođi vamo. Lutko moja. I što bi ovo trebalo da zove? Evo sam nebo tamo puku gospodin čovjek. Ne, ja teo kere feke u močvare. Dođi vamo žučio. Mongola! Znači nisam mogao lepšu rupu da navatam. Kako ga nagnem tako se poveća kapacitet goriva zbog plovka. Sudeći, kroz ovu i mogu, tamo ne mogu. Kažem, jel ovdje se ona, jao, sliva se od štale, urin od krava. A ne bi baš u tu kiselinu da ga potapam, to je vamo nizvod. Uka se ovaj kuće. Džeki, Žućo, pa gdje si? On kao mene zna. Žućo, gdje si? Kuć. Pa gdje si, bre? Pa gdje si, bre? Pa ja ne znam tebe, ti ne znaš mene, ali bitanski došao, te ja pomazim, kuco Slave. Žućo Slave, evo ti preto tehnologije, Žućo. Zdravlje. Aj pa te to. Mačka ko hijena, mater još zrikala. Evo šira. Ško? Gdje si bre? Šut? Ovo je brat, evo. Ušli smo u Mesić, da sam kažem u Markovac. Jao, kakav dan današnji, znači, avanturističkog duha. Baš divan dan za vožnju. Ide, dan u dan, sve sam više iznenađen što se tiče kao moto ATX-a ili ti mog Žućoslava. Moja, toliko od mene, veliki pozdrav iz Mesića, želim vam sve najbolje, da se vidimo. Ćao, čao!